ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯇꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯎꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯇꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯅꯦꯝꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯀꯥꯇꯨ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝ ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯔꯥꯀꯦꯁꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯁ ꯃꯦ 3, 2023ꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ रीजन कुकी ग्रुप से प्रॉब्लम मतंगनी कुकी इट्सेल्फ से अखोना डिफाइन ग्रियासन की शेक्सपियर की ब्रिटिश की अनएडमिनिस्टर्ड एरिया लौथोखरगा ngसाई माजी ब्रांड तौरकांद अखोई सेमकलंबा हाइबा तारे माई टर्मिनलिजम खक ओइरकपनि हाइसे मयाम लोइनि यानै मरक्तगी लाखिबनि मणिपुरी लीरब मणिपुरी इतिहास का सगोनरकप नते हाइबसे असुमनि को राकेशो हारिबा फैक्टर असिना ngसाई कुकी की सरुकसिदा प्रजा मियाम 1951 की माइरुइसिंगा यानगिबा गोमेंगा यानगिबा 51 की ममांगदगी खुंदा लेतारक मैम की मसा मसूसिंग अदुदी खोंजाय हाइना अखोई लाइब खोलि मैम दो अदु कुकी फोल मनों दे यावरबसु अखोई इसिनि नावनिना अखोइना अदुम लौरी को अदुबु मदु नत्तबा कुकी ना हजि सिनरकलिबा असिदि ngसागी 51 की मतुंगदगी लाकपा मणिपुरी खोरि नाफुम तादबा अखोई तोइना हाजिबा मालैबा मणिपुर नि खनबा ngमदबा सिंगसे मसि खुलाय ओइना सिनरगा लाकपनि हारिबा ग्रुप कुकी से इज अ प्रॉब्लम नि अखोई लैबा अनरेस्ट मैम से मरमदि अइना खतंग कोइतक लाइजे अमुक्सु कइसु नते 92 दगी हौरिबा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन तदगी मार पाइते की करी सिचुएशन मैम से कुकी सिना नंबर 1 फैक्टर ओइरगा कई कुकी गा पाइते कुकी गा मार करी कुकी अदि कार्बी आलोंग अदि कुकी गा मोइसिना इवन साउदर्न द लैबा जलियालों ग्रुप हाइबा तारे कबुई ग्रुप से तक थोगा चानपुगी माके रेंज दा हजिफो अदुम कन्फ्लिक्ट होइ पनगिबदो मोइ कनो थाजलनमी गा हारिबसो एंड देन साउथ ईस्ट लोइन क्वेश्चन लगा लाको पोसक अमखकना थोहलपनी हाइबसिमा प्रॉब्लम नि सुगी ग्रुप कोई अदुम क्वेश्चन लगा लैरंबा मैम अखोई लेग्रे अदुना कुकी इट्सेल्फ इज अ प्रॉब्लम द इज द अखोई कैटालिस्ट को टू क्रिएट ऑल the ongoing conflict situations ko among the akoi Britain ethnic communities of Manipur akoi gi pokmin samina ba yellow fuluk oiminari ba fuluk kuntra thani ba mapan gi marakta matam la bi ki problem ama tholi ba se masi akoi gi kuki group sinina akoi na hari ba 51 gi matung da lakpa mayam se masi clear oi se na ina miyam the viewers singa thamjari and then not only the viewers of a particular community amaka ki viewers na ta all the 39 akoi indigenous population communities laiminari basingse masina masi parja miyam leaders singsina let us be aware of the very say cookie groups ko hailing from other outside states ko to Manipur say after 1951 je masigi reason ne haibase sidani ko even yekna ba kana no ana hai kanda haiba 51 gi matung dagi khungda laitaraga la iba cookie singsine je masima koi phur khuding mak ke na khangmina se in the meantime makoisina yekna ba number kanani puppet ki yekna ba haiba tare makoi bu sinari ba proxy war toriba adugumba lairiba India gi leingak se masi su koi well aware gi dani aduna hariba makhan layer ani gi wariba koi gi ingna tapna lairiba mayam sing asida ko aduna singna ba haiba tare maram aduna hujna pi macha thoe litana thodok thoe singba ja pai thokini maram di malim na sanari ba international law ji moi kaino khangdi adigi even national law kari no khangdi moi the law leite ko aidi magi noi asubi de sum thajara lakhi bagi kano ta noi hi atra khulai adaka
सिगुम तहोइदबा ड्रग कुंबा पॉपी कुंबा सिगी ओबा पावर से थाजरगा पांदम फंगने न खनबा मदुदा थाजरगा ngaolga मदुबु सिनबा प्रॉक्सी वार तोबा ग्रुप को मसी let us be very clear अखोय याम सेंगना अखोय खंगसी असु खंगजु खंगियना लवी मरमदुना हायम याम सिंग पिसि फौमानसी खनथोकपना लौथोकपना ओय फुर कुदिमकी इंग तपना नुसीना लेमिनबसे मसिदा ngangani aduna aina mamang akhoi siam twin nei ne khre magon makhoida aduisu haibasina is the only reason aduisu haije without reasoning aduna maram leitana chaos toga unrest toga violence toga international and the national and even humanism gi mayok to label law mayam gi kanu sinar kana pandamang ka phangne na khanjaba furup adudagi na wang da ko furup neba aduna masi hujik ekoi khangsi maramdi makoi di violence unrest chaos ko by hukuna group by any means tawrkan manipur thugai vase masi makoi pandamni aduna hariba singse koi cautiously yenga yamna sakhotaba miyoi bani aduna like koi event israel wana haure hairaga su makoi hujik middle east phatabagi kano matari dena ko maramdi makoi gi matung asogum lepe hairaga ngasai gi neighboring kano gi leibak mayam gi middle east ki leibak mayam usittaba namdhaning ba saidang ga la ga palestine da mona sangjal ru ga palestine thugai ba datana makoi na ate leibak mayam da su america na matung lepi hairaga adumaina tawrubadagi ngasi dasa adum tadori tazu tarai moi wana horpa jiuni khangi ya kana sina tor hitler na lakhum fuena hala sai khaira kanda wana makoi kana dal margumi semkolak pani haibagi akhoi kan leijeraga su adugumba awabana nungai khala kanda amuk awa ma sakhangdi aidana tawrpagi role do like kuki na ngasi amuk magi matungda indagi forces boiro na traga any other kana koi world gi oiba forces like ukraine gi kari gi America ngarang nan phari dana adugi bag ama leire haraga pikraba ko chai leiba kana ka jiu na leiramba haiba tare ko aduna state ama semna ba lakna rapududi ai khuisu yai haibin dama ki kana gi khujai ramba ki tawbudadi mi gi hana leijaba established territory natraga kai bi adaba historically ibhok oiba yamna boundary da mi gi nation state ta khut thingjala kan da kana tongni haibudo marudi adum malingi miyamna yaroi da satani aduna hari nam khangminasi aduga hujik makata na litana thoiba sida natana adum thodana la adum thokani haibase koi khangsi aduga sidagi blame tongningi di government laitrabra kana degi haibasini both central and state kari gino government na masi lakshandri basi kari no haibani phana afaba sabana yaroi thabak lobu man adagi adu loba adagi lambi koilas thaba adagi kana ising sengtokpaduna adudi yam seng tawra kana chunate migi mindset migi political status migi economic reality background migi senmitlongi senbalongi lairi wakhalongi pungi wakhatni mayamgi pise masi de yum ko thadragadi nongoi pakapta kaphalaga kana to sigum kana control tawdragadi good governance habido proof to suya yaroi habasima mari lena singa su khanga ningi miyam su khangji ko maramaduna aroibida point da hujiki lage so ina thamningi se now more and more such unwanted situations violent aba sigumba kano me amse unwanted kano me amse adum mui commit to gini this is the only reason to find their kogi kano demand ni ko law nu reference mo law roi si khangna koi kano me amse sabina si hingmina je thang ke ko acha yam dam zo marik chum wa pham ja si ga haipet khoi mari lena na ja tang khoi tham